Joseph Muscat jikkonferma illi huwa iltaqa' mar-rappreżentanti tal-kumpanija illi kienet topera dina il-kafeterija. Ħadd ma jemnek meta inti tajt illi ltqajt mar-rappreżentanti tal-kumpanija li topera il-Cafe Premier u ma ddiskutejtx il-proposta li effettivament saret realtà wara l-elezzjoni ġenerali. Muscat irid ibellaħħa lill-poplu Malti, irid jikkuntrarja dak li qal l-Awditur Ġenerali billi jgħid illi hu ma kienx involut personalment fin-negozjati. Din hija gidba ta' Joseph Muscat. Fil-waqt li Muscat kien entużjast ħafna li jiltaqa' mal-diretturi ta' din il-stabiliment fallut, ma tantx der li kellu entużjażmu biex jinvolvi lid-Dipartiment tal-Artijiet.